थौकने अपोहे थपुया नामे जनताया सम्पत्ति नंकी ज्या जुया चंगुदु थो झोले यलया खोना वो बुंगेन फास्ट ट्रैक देखियो नीति सरकार जनताय छेबु सिंकी गुज्या याना चंगुदु अन जनताय इच्छा अख जायकता नेपाल सरकार आर्मी व पुलिस तक छला जनताय त ख्याना चंगुदु खोना खथे मुक्थे याना बहनी उच्चाने तक चोना ज्यान ह्याकुको खे लिसे खोना बासित अनवना मेथा गनवनेको धैको चुतास ज्ञान चंगुदु छुदिन हजक प्रधानमन्त्री या तिरिमे जो छम राज्यमन्त्री अन झागु ख जनता त आश्वासन बित लिसे थन चौपिन त दुख मजु कथा फास्ट ट्रैक देखेको धया वंगु ख तर वया हाक्न उकथया खोना बासिया त दुख बिगु ज्या सरकार याना चंगु खे अन चौपिन स विरोध स थोइको दु थुखे या बालाजु बाइपासेन बस्ती हंका सतक तबे या त सरकार नेजागु दु तर स्थानीय मनुत व थिथि पुचा जना थुकिया प्रतिकार याना चंगु दु थौकरे नेपाल सरकार जनताय दुःख व मर्म मखुकी थपिनुगु स्वार्थै लागि जनताय त दुःख बिगु ज्यायाना चंगु अनु चौपिनुगु धापुदु